Moilan asayda Konyak news kaya poni yapu ngaulan awang ne ponga temna. Awang ne noman sesama tawa tau judai mong sangbu atau hangki ya yang painang atau ma acing channel ma YouTube lan kaya ada 28 October 2024 ni suspend ne meng dem nak ching ne wanang payang ngonang tau yong judai mong sangbu ngonang tau kai noman ne ok bulan ne sing bulan ne ada jampa ane sabun ne meng pao se tawa noman de request ne meng pungaulan awang ne ponga temna aneo yelak pe office of the district waffle office mon nakalan iman kaya atau ma NSAP beneficiary ma om yang ngupulan ching ne ane under mon district ching hang singot nangi ane beneficiary ma om bulan ching ne 5 November ma muwang yang 3rd December ngoya atau ki payment ne meng lak ching na se atau ki ngopung anang ane TBD ma beneficiary landa payment ne meng lak ching na se ibu atau ngau ponga temna ano yelak pe nakalan Board of School Education iman kaye NPSC exam palak landa atau ki timetable atau ki phayang onang ki to kai iman website ma tayang jek ne meng lak ching na se atau ibu ngonang ano yelak pe class 8 Phase 2 exam palak lana November 26 December 7 2024 mong mahatoki palak tokai time 9:30 to 11 am atau mong ma palak se ibu atau ngopong atamnang anyo yelak pe class 9 iman phase 2 palak lana November 26 mabu December 9 ngoya atau ki palak se iman ibu atau ngau moilanda pongadam nang ane nomane details sing nak ching ne NPSC website da layao sa to chaidam nang ane exam omlak konyak katalan noman mai omlak ching ne okpungi lak ching ngangya ane moilanda all the best hatao pongadam nang ano yelak pa PMAYG hatao scheme ching ma deduction yoyoy ching ma to ki ngai nang hatao ching ma complaint pa bu ngi na to kai under montistic me o deduction cheng ma hatau ki public lan ne ane hatau ba beneficiary ma ombu kadala ne complaint pabu hatau ki ngaulan chai bongona tau kai tuman mon testing me o mini hatau ki complaint pabu ngaulan haka moilanda ponga tamna tini bu kunyak nyu sato malak nang chai bu laibu numan asai de kawang anyai moi manfa amen